Pendiam ini ke channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Idon ke jikamen ke bakrau, baka UDP menta aulus nem arpo pulai. Kasayo banbat ya kabor sinsyar. Kajinir pa jongai gipai ba no song song, jongai jongai yo kejela hi barokoi. Aila UDP man sinsyar hak dikinti menta. Dan yang kai bai ko kai, yang bi hadukan ngot ki kandir priang, lagi ngelas mutu kumnun kompriang, pada skam ka magic number. Orang juga por, idam dia jingkeman, lehi orang iye, yang gaji jela jungi, yang gaji beri ujungi, bangen skam hak dikinti menta. Selesai ya kini ya ulong dalam nak sen UDP panjalam ya kerja pergi nak kawai. Ipat ba jela, kila IT kila alat ya ke National Party panjalam ya ke jela. Aga por domukul dalam ya ke jela mekhalia. Mentar domukul nesu kongres senrei berwei ke National Party. Kapamut KTMC kare ke sentumai por mekhalia. Dei unida udai ujuk upaya lam ya ka jela agi islami jo mensuang bolong komisyon pedesta ilamat ya ka jingthang bat ya ka miss government ha ka por to mukul im kwasyo banakalyang jong ka jela hi brokway basai sien ngin paikmat so Dr. Mukul dari TMC namal kala pakhang ya ka jebri hi brokway kabar habri NPP government ilamat rasalsnem tang kajingthang sudah kebagi mat apa jong jelam jong NDP government baru pagba ong langya shon akne sarkar NPP ubadok ubasok ubajenjar ubasitam par baru akil jenjar i businessman ibatray kabar barian jenjar barhat baru akil jenjar hakne kajingpriya akajulong jongga hakajingpriya jong NDP gom sarkar oi kadang dengan ofis utuh, ubailam ya ke sarkar, ubailam sarkar, udah jok NPP. Kaya mga ina yang jangan rajai, wanya ngana sulong tang mata, kaptu de por berjuang NPP, baka UDP. Kaya mga ina long baka NPP kada kadai, kaseng dari nonglam, upampuram mata yang dipatna joko. Barang eskem terdaw, hakan NPP kameta, ikwa nakumno hakanimpi padilam mata yang ada sarkar matmai bari spiriti ong ginong song jo jela hi barakway KTMC tang mata hibnai kala tang hibnai mata kala lam ong kala ga kolo jo kai rong jongka menang dia aba amada berji kawan apa shalom ong ina fight nam tag LAP or the first priority that TMC government if we come the power. We will demand ILP in the state of Meghalaya. Will demand ILP even in any Lok Sabha. Dari kanan kabat mendagalong ila chini ke kala jongka. Menginga iya ka manifesto jongka TMC kam supu mata ILP apo jong mata ka vision di komen lani mata ya ka manifesto jongka TMC ban demand TMC ya ka ILP apo kajela. Ini iya jong double standard jongka TMC. Parmena kini ingin mau, abada kini jongka TMC dan demand angkip parlimen. Namata ki and include the Khasi and Garos language of Asian Council of India. Nakaliang jongka TMC kakam demand ILP. Mendalam proof bak ILP baka TMC kamlong address namata jabri hi berakawai. Bat susu, orang ipat ba long sos dong jela. UDP akan ikunti mata kalau serius namanya isu jongka jabri. Iran simong lagi isu jabri. Ada community, nakaliang juga akan diganti mata. Nakaliang isne ke jomble, community ba nakaliang UDP ke dia ke bos insya. Bali community akan diganti ke mata. Cindur pat jongai paiba jong jelahi berakway. NGOs kebetulan mata apa jong jelahi berakway. Nakaliang jogi ngau ailat, yang UDP makan sim ke bos insya. Kenang mau yo pendek, ke bon isu boleh jong jabri berakway. Hakali por mata. Kubre sibone kini paiba